Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ujaphila-ke. Bengizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamosha-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe, subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndawo-ke ezintsha-ke ngizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ukuze ngingakuphuthi le y'ndaba ongenza njengamanje-ke lapho-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulesi lona namhlanje lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yo-M_K-ke izwakala-ke ungajabuli noma ukunganami-ke ngesenzo-ke esenziwa-ke abantu-ke benkatha-ke laphana-ke beloke benake i-M_K bethi-ke uzuma-ke udlala ngabo-ke. Lo mlisa-ke uveze nokuningi-ke kule vidiyo lena-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami kuphela nje into yenza nje ngidedela-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Mina-ke ngizosacela laphana ukuthi usuzwile-ke le vidiyo lena ungene kuma-comment section-ke ufushe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicinze nebhathini nje u-subscribe, subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhokhi nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloke ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Webantu benkatha ningezwe kahle ayinonke kulabo abazaziyo ukuthi bathinteke. Why ni-obsessed kangaka ngoNxamalala ukuthi wenzani? Why ni-obsessed kangaka ngeqembu le-M_K ukuthi lithatha ziphi iy'nqumo, eziphi iy'nqumo ongayithatha? Why ningafokhasi kwiNkatha Freedom Party, nifokhase kwi-F_P, ninakane noBaba uHlabisa njengomholi wenu, nisebenzisane ne-D_A njengokufisa kwenu nabaholi benu, nakho lelo bumbano nirana isifundazwe. Why ninake iqembu elinganinakile? Musani ukuba obsessed kakhulu ngeqembu le-M_K, Umkhonto Wesizwe. Musani ukulokhu nisichazela ukuthi uNyamalala udlala kangakanani ngathi, okanye udlala kangakanani ngabalokhozi, abalandeli be-M_K. Ubani othe nina senihlakaniphile senikwazi ukubona izinto ezi-right nezinto ey'ngekho right? Angiyilo ngiyabuza. Ubani othe senihlakaniphe ngaleyo ndlela, seniziqenqe kusukela nini? Mhlawumbe senakaphawu kahle-ke madoda, focus-ani entweni enay'khethela yona. Kulokhu eningakukhethanga shiyani phansi madoda, musani ukuhamba nicambukela kuzo zonke izinto, okay?